Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Congress dolgi Bharat Joro Nyaya Yatra, ngasi Nagaland gidamag Imphal gi sangmai thadok lagani. Tengnopal jila gi Maipi village dagi Assam Rifles na yamlaba drug sing phagat pangamle. Amasung Meghalaya amasung Assam gi numit humni gi khongsatta Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Meghalaya da thunglaragani. Congress dol ki Bharat Joro Nyaya Yatra ngasi Nagaland gidamag Imphal gi sangmai thadok lagani. Nagaland phawba satpegi lambida saru yaribasingna kangpokwi amasung atei mafamsingda ngayhak panduna lamdamadugi miyamga wari sanagani. Khongsat ase Thobal jila gi khongzomdagi ngarang AICC gi President Malik Arjun Kharge ne lamthakibani. Congress lusingba Rahul Gandhi na yatra adu lamjingki. Yatra adu Imphal gi sangmai phawba satpegi lambida tongan ba mera paibi lupsingi miyosingna lambi gi nakan de leptuna yatra adu butaram no okhi. Sangmai hek yobuga mafam adugi lusing basing yauna miyamga unatuna wari watai sanaki amasung wafam kaya kumna khanaki. Yatra ase Bharat ki nagarik singda Sangbidhan piriba haksing ningthina khanganba madi Sangbidhan asibu semada asoba thodang lokhiba Dr. B.R. Ambedkar gi wakhalon adubu miyamda khanganabagi pandamda pangtokpani. Manipur dagi lamthakiba yatra aduda dol asiga wakhal manaba tongan ba rajniti dol singi lusing basing saruk yari. Yatra asi haudringai mangoina Congress lusingba Rahul Gandhi na Khongzom War Memorial Complex satuna English singa masani pan murudra mathoi gi Khongzom landa lekhidraba athoba singi khubamda leikatuna ikai khumnaba utki. Nauna khalaba tara suba masung tara mathoi suba India Reserve Battalion IRB gi personnel singi training tha asigi tarani pandagi Assam gi Jorata leiba Lasit Borphukan Police Academy da haurgani. Masigi damak Manipur dagi personnel lisingama satret kunmari Imphal gi Airport gi ngasi khongsan gani personnel sing adu ngasi ayupung tarada Indian Air Force ki aircraft ani da pugani hairi. Manipur da hauki bapung kunmari da miyamni irang sagana bahonazar basu police na ningthina laksin bangamki. Imphal East amasung Tengnopal jila singi manung hanjinba amasung singnaba mafam singda area domination gi thabak chathaki. Manipur Police ki control room gi cherolaman hai National Highway to Imphal Dimapur lambida posei puba gari sani nifumari security gi akan bangak sel thorangalena Imphal da pusilaki. Raija sigi singa masung tam gi tongan ba mafam singdak checkpoint samani phumdoi hangdokle. Singna bamyoi sani humbudra humdoi phagatuna masin hangbagi thabak sathaki. Kanagumana tonga santorakpa madi aranba video na singbada thajabidanaba police na appeal tauri. Assam Rifles ki mobile vehicle check post na ain kaina pusilakpa drug ki polam ki amrum Tengnopal jila dagi phagat pangam krai. Mobile vehicle check post aduna patrolling salingaida Maipi village da centro car ama lambi da khamduna leramki. Singnabadagi gari adu check tobada gari adu da tonglakpa miyosing manang nakpa umang da sensinki. Khudakta makhoi po tanaduna phagatki. Makhoina gari manung da lotuna puramba sapon cap kunipan da hablamba brown sugar kaya amrum phagale. Phagalaba polam singatu malem ki kethel da lupa koti ani lak ni phurom gi mal oigani hairi. Phagalaba polam singalene na gari adu makha taba ain gi thabak sathana bagi damak manak nakpa police station da sinakre. Manipur amasung Nagaland sector gi Sam Mapan Suba Battalion CRP amna sinduna Senapati jila gi Liai Khulenda ngarang lemna layang bigi kemama pangthokre. Kemadu da khuncha kaya marum layang kemadi kaya amana lemna test dauki. Hidak langtak singsu lemna yethoki. CRPF ki Civic Action Program ki makhada khunja singi afaba mari hena thamnanaba medical kematu pangthoki bani hairi. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Meghalaya amasung Assam gi numit humni gi khongsatta Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Meghalaya da thunglaragani. Mahagna hek thunglabaga Meghalaya Games hodokani. Games asi Turada leiba PS Sangma Stadium da hodokani. Hayang Rashtrapati na Baljek Airport ta tongan ba self-help group ki miyoi singka unagani amasung anoba integrated administration complex hanaba jatra hungani. Tungda Rashtrapati na moflang da pangthokadaba miyam gi mitin da wa ngangani amasung tongan ba lambi ki project kaya video conferencing gi khuthang da jatra hungani. Meghalaya ki kongthongda Rashtrapati na Shillong Peak Roadway and Tourist Accommodation nauna sana bajatra hungani madugi tungda Shillong gi Rajbhavan da Rashtrapati bu haraute yamna opagi thoram pangthokani. Rashtrapati ki khongsat ki humni sanba numita Assam gi Difu da Karbi Youth Festival ki Golden Jubilee thoram da saruk yagani.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की मखादा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की खुदों साब फंगलब बेनिफिशरी लाख नौना यूम सानब अहब इंस्टॉलमेंट की सेंफम यथोकनी सेंफम सिंह यथोपगे थोरम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुदांग पांथोकनी खुदों साब फंगलब बेनिफिशरी सिंह प्रधानमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुदांग वरी सानगनी मसिगा लोइनना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की मखादा पुन्ना मंत्रालय मापन्ना लुपा कोटी लिसिंग कुनमरी संगना आदिवासी सिंह तोंगान तोंगान थबक थोरम सिंह पाइखटकनी मसिदा लैनब युम साबीबा थकनबा अफबा इसिंग फंगनबा शिक्षागी मंगाल फंगनबा हक्सल की फिबम फगलनबा मसी ओइबा सिंजाक फंगनबा मई लंबी थोंगमदी ई पाउ फाउननबा हिरमदा फगलनबा याउरी लेबाग असिगी अवांग नोंसुप थंगबा रायसिंगदा काहेने इंबगी सांग हौजिक सुमायोगनरी मेड डिपार्टमेंट की पाउनाहाई फिबम मसी लाकदोरिबा नुमित खरेनी असिदसु अहोंग लेरोय राज्य सिंह असिदा हौजिक इंबगी सांग सेल्सियस डिग्री 3 फाउब लेरी पंजाब ता इंबगी सांग सेल्सियस डिग्री 2.5 ओइदुना ख्वाइदगी इंब राज्य ओइरे उत्तर प्रदेश अमसुंग बिहार दा लाकदोरिबा नुमित खरेनी असिदसु काहेने इंबगी समस्या मायोगनगनी हाइरी मसिगी मथक्ता लाकदोरिबा नुमित मंगानी की मनुंगदा मफम सिंह असिदा लेसेल कुंगना थागनी मसिना मरम ओइदुना एरोप्लेन पाइबा रेल चेनबा मसुंग गाड़ी सेंतोक ससिनदा अहोंग खरा लेरबा याय हाइरी अमरोमदा दिल्लीदा काहेने इंबा मसुंग लेसिल कुंगना थाबना मरम ओइदुना स्कूल कया सुदी थादोखिबादु ngasiदगी अमुक हांग भावरगनी मसी दिल्लीदा इसिंग नुसित की फिबम खरा फगलकपदिगिनी हाइरी दिल्ली की एजुकेशन डिपार्टमेंट की चेरोलम नाहाई सरकार के स्कूल सिंग एडेड स्कूल सिंग अमदी सरकार न सखंगलबा लनाई स्कूल सिंग पुंग मापन की मतुंगदगी नुमिदांग वरम पुंग मंगा की ममांग फावबा हांगनी ngasi phongba pause singe moroiba pause gi dama hauzik nongmai kapam bedamani leire bedamani thagachari dijamni पाउचे सिंगे मरोइबा पाउसिंगदी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन्ना कुंबी थौदोक्ता लेखिद्रबा इमुंग मनुंगा उनखिबगी पाउ कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय जत्रा थौबाल की खोंगजोमदगी हौखिबगी पाउ अमसुंग आर्म फोर्स वेटरन थौरन पालन तौखिबगी पाउसिंगसिनी लेखिद्रबा मियोय मरीगी मयुमदा चतुना चीफ मिनिस्टरना इमुंग मनुंगी मियोय सिंगा उनखरे जाति कनबा ngamdraba iraiba kanba ngamdrabadi चीफ मिनिस्टर ओइरुबगी करी कानै हाइबा वाफमना मणिपुर न्यूज की अहान हेडलाइन तौरी पावसी सना लेबाक्तसु अहान हेडलाइन तौरी अदुगा इम्फाल फ्री प्रेस तना अनीसुबा हेडलाइन तौरी खांगबा ngamlaktrabadi ayhaksu lanfamda saruk yarakpa yai haina चीफ मिनिस्टर बिरेन्ना फोंदोकिबा वाफमना नहारोलगी थौदांगी अहान हेडलाइन ओइना फोंगली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय जत्रा थौबाल की खोंगजोमदगी हौखरे मणिपुर शांति पुरकनबा होनगनी हाइना राहुल गांधी न फोंदोकिबा वाफमना संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन वेनलन पाउ पोंगनफम पीपल्स क्रॉनिकल इम्फाल फ्री प्रेस संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन गानफ्यू मेल तमेंगलोंग टाइम्स अमसुंग मणिपुर मेल की अहान हेडलाइन तौरी अदुगा इचेल एक्सप्रेस तना अनीसुब हेडलाइन तौरी आर्म फोर्स वेटरन डे पांथोखरे थौरम अदुदा सीएम ना फोंदोकिबा वाफम राहुल गांधी की खोंगचत इंडिया की अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा सिलकपगा चप मानै हाइना इचेल एक्सप्रेस की अहान हेडलाइन तौरी चाही खुदिंगी पांथोकबगुम 35 सुबा ड्राइवर सिंगी नुमित पांथोकिबगी पाउसु पाउचे असिगी अहान बलमाइदा फोंगबा थेंगनरी 10 सुबा अमसुंग 13 सुबा IRB की खल्लबसिंग ट्रेनिंग की दमक ngasi इंडियन एयर फोर्स की फ्लाइट ता जोरहाट फाउबा पुरगनी हाइबा पाउ मणिपुर न्यूज की अहान बेलमाइदा फोंगबा थेंगनरी रिलीफ कैंप ता लैरिबा महिरोई सिंगी मखोई की एकेडमिक कैरियर मांगलगद्रा हाइना मिपाइनरी हाइबा पाउ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेघालय दा ngasi थुंगलगनी हाइबा पाउ अमसु मणिपुर मेल की अहान बेलमाइदा फोंगली सबुंग को खुनौदा जाट रेजिमेंट का मुकनाबदा थबक सुबा चटपी नुपी 10 हेना अशोक अपन नंगरे हाइबा पाउ पोंगनफम की अहान बेलमाइदा फोंगबा थेंगनरी दिजमनी थागचरी बेदमनी अरोबदा मरोबा पाउमु कांग्रेस दल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ngasi नागालैंड की दमक इम्फाल की सेंगमाई थादोगलगनी तेंगनोपल जिला की माइपी विलेज दगी असम राइफल्स ना यामलब ड्रग सिंह फागत पंगमले अमसोंग मेघालय अमसोंग असम की नुमित हुमनी की खोंगसत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi मेघालय दा थुंगलरगनी पाउलोइजरे।